mw'iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu munsi y'ikiraro cya Nyarufunzo gihuza umurenge wa Kagarama ndetse na Gahanga hagaragaye umurambo w'umugabo utahise umenyekana. Reka amakuru yacu no tuyerekeze mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira. Umuturage yasanganwe akanyamasyo kazima n'izindi nyamaswa zizima. Abaturage bamujyanye ku buyobozi bamushinza kuroga abana babo. N'umukecuru yireguye avuga yuko aka kanyamasyo yari agafite mu buryo bwo kugira ngo azajya akifashisha avura abantu, ndetse yemera yuko aka kanyamasyo akamaranye amezi 3 akaba yaragahawe n'umuturage wa Tanzania kugira ngo azajye akifashisha. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Mu iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo iruhande rw'uruganda rutunganya isukari rwa Kabuye hasanzwe umurambo w'umugabo utahise umenyekana. Abaturage baganiriye na Kidasamura TV Rwanda bavuze ko ashobora kuba yishwe kubera ko ahantu nta mutekano uhaba. Abaturage basabye RIB ndetse na polisi ko bakora iperereza kugira ngo hamenyekane ikishe nyakwigendera kugira ngo barebe uburyo kibajya bakumira ibyaha nk'ibi bitaraba. Mwibuke ko umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rihana ibyaha nk'ibi. Ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangire mu karere ka Kicukiro mu iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu munsi y'ikiraro cya Nyarufunzo gihuza umurenge wa Kagarama na Gahanga hagaragaye umurambo w'umugabo utahise umenyekana. Uyu mugabo ngo yaje gushakisha amaramoko hano mwakano karere ka Kicukiro, none bakaba bamusanze munsi y'ikiraro yitabye Imana, ubwo abaturage bakeka ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi akajugunwa hano munsi y'ikiraro. Abaturage basabye ubugenzacyaha ko bakora iperereza ryimitswe bakamenya abishe uno mugabo kugeza izi saha ataramenyekana. Ubugenzacyaha bwasabye abaturage ko batanga amakuru mu gihe hagaragara umuntu waba wishe nyakwigendera, ariko ubugenzacyaha nabwo bwatangiye iperereza ryimitswe hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, hagati y'umurenge wa Gahanga ndetse na Kagarama. Reka amakuru yacu tuyimurira mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira. Umuturage yasanganywe akanyamasyo kazima n'izindi nyamaswa zazo n'izindi nyamaswa, bakaba bamujyanye mu buyobozi bamushinza kuroga, ubwo bamushinza ko ariwe muntu barogera abana babo bagapfa ndetse abandi bakabura ubwenge bakaba ibigoryi. Uyu mugore bamushyikirije ubuyobozi avuga yuko kano kanyamasyo akifashisha kugira ngo avure abantu. Mu rundi ruhande abandi bavuga yuko akifashisha kugira ngo asinzirize abantu abone uburyo abiba. Uyu mukecuru yavuze ko aka kanyamasyo kamaranye amezi 3 yagahawe gaturutse mu gihugu cya Tanzania kugira ngo kazajye kamufasha mu iterambere ryiwe, ariko yasabye imbabazi ubutabera ko aka kanyamasyo yagasubiza aho yagakuye. Ngiyo nguko rero umushinjacyaha yavuze yuko uno muturage ari bujye kuburana ndetse iby'aka kanyamasyo n'abantu yagiriye nabi. Rero amakuru ya hariya ni hariya tuyarangirije. Reka twimukire mu karere ka Gasabo. Mw'iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo iruhande rw'uruganda rutunganya isukari rwa Kabuye hasanzwe umurambo w'umugabo utahise nawe umenyekana. Abaturage baganiriye na Kidasamura TV Rwanda bavuze ko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi kubera ko ahantu ntago hakunze kuboneka umutekano. Abaturage bavuga yuko ahantu n'irondo rirahatinya, yavuze ngo abanyirondo bakora irondo ry'umwuga hano hantu barahatinya. Bivuze ngo rero abaturage nabo basabye ubugenzacyaha ko bakora iperereza mu gihe bari bajyanye umurambo wa nyakwigendera, ariko uyu murambo wagaragaye utakomeretse ndetse nta gikomere na kimwe ufite. Wavuga yuko ubwo atiyahuye cyangwa ubwo yiyahuye, abaturage baravuga ngo ubwo atiyahuye wasanga yishwe cyangwa yiyahuye ntawamenya, ariko abaturage basabye ubugenzacyaha ko bakora iperereza ryimitswe kugira ngo bamenye icyatumye uno mugabo yitaba Imana.
Imana. Kugeza izi saha ntago haragaragara ba nyir'umurambo, bivuze ngo yari umuvantara yari yaraje gushaka ubuzima hano. Bivuga yuko abaturage basabye ko hakorwa iperereza kugira ngo bamenye icyamwishe. Mwibuke yuko umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangira Thierry yavuze ngo uzakora icyaha gisa nacyo, no mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rizajye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi kandi rinahane ibyaha nk'ibi ngibi nihagaragara uwishe nyakwigendera utaramenyekana amazina ye, imva n'imvano aho akomoka. Ubwo nibiza kumenyekana turaza kubibamenyesha kuri Kidasamura TV Rwanda. Amakuru yacu reka tuyasubikire hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera, reka mbararikire amakuru yandi ndibuze kubabwira. Tangazo rya polisi yatangaje amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya ku igabanwa ry'ibinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali, ndetse yatanze n'imibare y'uko ibinyabiziga biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali. Aya makuru turaza kuyagarukaho turi kubita mu karere nanone ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Kitabi, ahabereye byarejeje abanyarwanda benshi. GTF arashinjwa gusambanya umwana yaraje wari umugannye aje kumuhereza ikirego ko yafashwe ku ngufu, birangiye Gitifu nawe yifatiyeho. Nguko rero iyi ni incamake, aya makuru turaza kuyarambura. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyina ari Kidasamura, urwego rwo tubakora rwakongoma hano mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane, Imana ibahe ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Imana ibarinde.